Surovi kamen koji pod suncem gubi svaku boju, dok ga zapljuskuju hladni duboki talasi Jadranskog mora. Ostrvo koje na prvi pogled izgleda kao prirodna tvrđava, potpuno izolovan svet u kome vreme stoji, skriveno od pogleda javnosti i obavijeno velom apsolutne tajne. Decenijama je ovo mesto bilo sinonim za ćutanje, za strah koji se šaputao samo među zidovima porodičnih kuća i za sistem koji je bio spreman da uništi svakoga komu se nađe na putu. To je Goli otok, najmračnija tačka na mapi posleratne Jugoslavije, mesto gde su se lomili ljudski karakteri, gde je ponos gažen u prašini i gde je država pokazala svoje najbrutalnije lice. Ali iza svakog velikog sistema, iza svake tajne operacije i iza svake odluke koja je krojila sudbine hiljada ljudi, uvek stoje konkretna imena. U istoriji socijalističke Jugoslavije jedno ime se izdvaja kada se govori o najtežim, najkomplikovanijim i najkontroverznijim zadacima koje je vrh vlasti morao da sprovede. To ime je Jovo Kapičić. Čovek čija biografija podsjeća na napeti politički triler, partizanski heroj sa najvišim odlikovanjima, general tajne službe i čovek od najvišeg poverenja Josipa Broza Tita. Kako je mladić koji je krenuo u borbu vođen idealima o slobodi i pravdi, postao čovek koga će mnogi pamtiti isključivo po strahu i surovom aparatu državne bezbednosti? Da li je Jovo Kapičić bio samo verni vojnik Titove države, čovek koji je u prelomnim trenucima istorije radio ono što se moralo uraditi kako bi se spasila zemlja, ili čovek koji je svesno znao, sprovodio i do kraja života branio najmračnije odluke jednog totalitarnog sistema? Odgovori na ova pitanja nisu jednostavni, a istina se krije u lavirintima prošlosti, tajnih dosijeja i svedočenja koja se dramatično razlikuju. Ako ti se sviđa ovakav sadržaj, ostavi like i pretplati se. Za tebe je besplatno, a meni znači mnogo. Da bismo razumeli čoveka koji će postati jedan od stubova jugoslovenskog bezbednosnog aparata, moramo se vratiti na sam početak, u vreme i mesto gde je njegova sudbina od starta bila neraskidivo povezana sa politikom, egzilijom i večitom borbom. Jovo Kapičić je rođen 1919. godine u Gaeti, u Italiji. To nije bilo obično mesto rođenja za jedno dete sa ovih prostora. Gaeta je u to vreme bila sedište crnogorske izbegličke kolonije, mesto gde su se okupljali protivnici odluka Podgoričke skupštine iz 1918. godine i pristalice svrgnutog kralja Nikole. U tom okruženju, prožetom osjećajem nepravde, političkih previranja i nostalgije za izgubljenom domovinom, mladi Jovo je odrastao slušajući priče o časti, vernosti i borbi protiv sistema koji je njegova porodica smatrala okupatorskim. To rano detinjstvo u emigraciji ostavit će neizbrisiv trag na njegovu ličnost. Kada se porodica konačno vratila u Crnu Goru, u Cetinje, Jovo je bio mladić koji je već nosio duboko usađen osjećaj za politiku i društvenu pravdu. Brzo je prepoznao nove ideje koje su se širile među omladinom, ideje koje su obećavale potpuno rušenje starog poretka i stvaranje novog, pravednijeg sveta. Bilo je to vreme kada je Komunistička partija Jugoslavije delovala u ilegali, privlačeći najhrabrije i najradikalnije mlade intelektualce. Kapičić postaje student medicine u Beogradu, ali njegova prava dvorana predavanja postaje ulica, ilegalni sastanci i demonstracije protiv kraljevskog režima. Postaje član partije, spreman da žrtvuje sve za ciljeve u koje je verovao. Kada je 1941. godine nacistička Nemačka sa svojim saveznicima raskomadala Kraljevinu Jugoslaviju, Jovo Kapičić nije oklevao. Vraća se u Crnu Goru i postaje jedan od organizatora istorijskog 13. julskog ustanka, prvog masovnog otpora fašizmu u okupiranoj Evropi. To je bio trenutak kada se rađa partizanski mit, a Kapičić se nalazi u samom središtu tog plamena. Kao borac i politički komesar u Lovćenskom bataljonu, pokazao je izuzetnu hrabrost, harizmu i vojničku disciplinu. Njegov ratni put bio je put epskih stradanja i heroizma. Nalazio se u redovima prve proletarske brigade, elitne jedinice koja je nosila najveći teret partizanskog ratovanja. Prošao je kroz ozloglašeni Igmanski marš,
gde su na temperaturama koje su padale ispod -30 stepeni, borci marširali kroz duboki sneg, ostajući bez delova tela zbog promrzlina, ali ne gubeći veru u pobedu. Preživeo je pakao Neretve i Sutjeske, bitke u kojima je procenat smrtnosti bio zastrašujući, gde se ginulo svake sekunde i gde je opstanak bio ravan čudu. Jovo Kapičić je u tim borbama stekao ogroman revolucionarni kapital. Bio je mlad, fizički impozantan, izuzetno hrabar, ali pre svega bezuslovno disciplinovan i veran pokretu i svom vrhovnom komandantu Josipu Brozu Titu. Za njega, partija i revolucija nisu bile samo politički izbor. Bile su pitanje života i smrti, svetinja koja se branila po svaku cenu. Iz rata izlazi sa činom general majora i ordenom narodnog heroja, sa statusom žive legende novog sistema koji je tek počinjao da se gradi na ruševinama stare Evrope. Ali kada su topovi utihnuli 1945. godine, borba za novu Jugoslaviju nije bila gotova. Ona je samo promenila svoj oblik. Nova država nije nastajala samo kroz poletne parole o bratstvu i jedinstvu, kroz radne akcije i obnovu porušenih gradova. Ona je paralelno građena kroz uspostavljanje surovog, neprobojnog bezbednosnog sistema, čiji je zadatak bio da eliminiše svaku stvarnu ili potencijalnu pretnju novom poretku. U tom posleratnom periodu stvara se OZNA, Odeljenje za zaštitu naroda, koje kasnije prerasta u UDBU, Upravu državne bezbednosti. To je bio aparat koji je držao oči i uši otvorenim u svakom trenutku. Sistem koji je funkcionisao kroz hapšenja, tajna praćenja, opsežne dosije, ali i kroz nemilosrdne likvidacije političkih protivnika i saradnika okupatora. Jovo Kapičić, sa svojim ratnim zaslugama i gvozdenom disciplinom, postaje jedan od ključnih ljudi tog aparata. Prebačen je u Beograd, u samo srce moći, gde blisko sarađuje sa Aleksandrom Rankovićem Lekom, jednim od najmoćnijih ljudi u zemlji, Titovom desnom rukom za unutrašnju bezbednost. Ranković je bio arhitekta službe, čovek koji je upravljao mrežom operativaca iz senke, a Kapičić je bio operativac visoke klase, spreman da izvrši najosjetljivije zadatke. U javnosti se stvara slika o službi koja ne prašta, a strah postaje tihi pratilac svakodnevnog života građana, koji su znali da jedna pogrešna reč može značiti nestanak u noći. Jedan od najvažnijih i najdramatičnijih zadataka koji se u istorijskim izvorima i kasnijim svedočenjima pripisuje Jovu Kapičiću jeste koordinacija operacije hvatanja Dragoljuba Draže Mihajlovića, komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini. Bilo je to 1946. godine, u vreme kada je nova vlast željela pod svaku cenu da uhvati čoveka koji je za njih bio simbol izdaje i najveća pretnja stabilnosti, dok je za druge bio simbol otpora i nade u drugačiji ishod rata. Istorijski detalji ove operacije i danas ostaju predmet oštrih rasprava i različitih tumačenja, ali prema dostupnim izvorima i u mnogim opisima tog događaja navodi se da je Kapičić iz senke, koristeći resurse službe, upravljao nitima ove složene i opasne mreže. Operacija je zahtevala potpunu tajnost, infiltraciju operativaca UDBE među preostale četničke grupe u vrletima istočne Bosne i lociranje generala koji se skrivao u nepristupačnim planinskim zabitima. To je bio pravi lov na čoveka, gde su se koristile prevare, lažni identiteti i izdaja unutar samih četničkih redova, pre svega kroz ulogu Nikole Kalabića. Iako Kapičićeva tačna lična uloga na samom terenu varira u zavisnosti od izvora, istorijski zapisi sugerišu da je njegova koordinacija bila ključna za uspešan završetak akcije. Hvatanje Draže Mihajlovića bio je trijumf za mladu komunističku vlast, a za samog Kapičića to je bio trenutak koji ga je dodatno učvrstio
u samom vrhu bezbednosne piramide. Pokazao je da služba može da dosegne bilo koga, bilo gde, i da za nju nema nemogućih misija. Međutim, najveći test za Jugoslaviju, njen sistem i samog Jova Kapičića usledio je 2 godine kasnije, 1948. godine. Bio je to istorijski sukob između Tita i Staljina. Prelomni trenutak kada je Jugoslavija rekla odlučno ne sovjetskom diktatu i rezoluciji Informbiroa. Zemlja se preko noći našla u potpunoj izolaciji, pritisnuta sa istoka pretnjama sovjetskom vojnom invazijom, dok je sa zapada još uvek gledana sa podozrenjem. U takvoj situaciji, u vrhu države zavladala je potpuna paranoična atmosfera straha. To nije bio strah bez osnova, opasnost od vojnog udara bila je stvarna, ali taj strah se ubrzo projektovao na unutrašnji plan. Postavilo se pitanje ko je u redovima same partije, među oficirima, intelektualcima i običnim građanima, ostao veran Moskvi i Staljinu, čoveku koji je godinama bio ideološki otac svima njima. Sumnja je uvukla svoje pipke u svaku poru društva. Dotadašnji heroji, ministri i generali preko noći su proglašavani izdajnicima ako bi pokazali i najmanju neodlučnost ili izgovorili reč hvale o Sovjetskom savezu. Sistem je morao da reaguje brzo i nemilosrdno, kako bi sprečio unutrašnji slom i stvaranje 5. kolone, koja bi olakšala eventualni napad Crvene armije. U tom trenutku donosi se odluka o stvaranju mesta gde će svi oni koji su osumnjičeni za podršku Informbirou biti izolovani i neutralisani. To mesto bio je Goli otok. Centralni deo priče o Jovu Kapičiću i ono što će zauvek definisati njegovo istorijsko nasleđe neraskidivo je vezano upravo za ovo pusto ostrvo u severnom Jadranu. Dostupni istorijski izvori i svedočenja savremenika direktno vezuju Kapičića za komandne dužnosti i operativno uspostavljanje logora na Golom otoku. Kao čovek iz najužeg bezbednosnog kruga Aleksandra Rankovića, on je bio poslat sa zadatkom da organizuje prostor i obezbedi funkcionisanje sistema koji je država zamislila. Međutim, njegova tačna lična uloga i nivo neposredne odgovornosti do danas ostaju jedno od najspornijih pitanja posleratne istorije. Dok ga kritičari, istoričari i preživeli logoraši vide kao jednog od glavnih arhitekata tog pakla na zemlji, čoveka koji je sa vrha piramide upravljao mašinerijom patnje, sam Kapičić je u svojim kasnijim javnim nastupima nudio potpuno drugačiju verziju priče. Tvrdio je da je na Goli otok odlazio svega nekoliko puta, kao izaslanik rukovodstva, da proveri uslove i vidi kako se zadatak sprovodi, ali da nikada nije lično naređivao torturu, niti da je bio upravnik tog mesta. Između ove dve verzije nalazi se duboki jaz, koji otvara zastrašujući uvid u to kako je funkcionisala državna moć u tim kritičnim godinama. Kontrast koji se pojavljuje u svedočenjima je dramatičan i uznemirujući. Bivši logoraši, ljudi koji su proveli godine na Golom otoku, tucajući kamen pod vrelim suncem i podnoseći nezamisliva poniženja, govorili su o sistemu sa apsolutnim užasom, ističući da je Kapičićeva odgovornost kao visokog funkcionera UDBE ogromna i neoprostiva. Sa druge strane, Kapičić je u svojim poznim godinama priznavao da je Goli otok bio crna mrlja na istoriji Jugoslavije, mesto gde je bilo mnogo nepravde i nevinih žrtava. Ali, u isto vreme, on je branio samu odluku o njegovom osnivanju, naglašavajući da je u tadašnjem političkom kontekstu, pod direktnom pretnjom Staljinove invazije, to bilo smatrano nužnim rešenjem za spas države. Posebno je kompleksna i mračna njegova tvrdnja da zatvorenike na Golom otoku nisu direktno mučili i prebijali ljudi iz UDBE ili stražari. On je isticao da je sistem postavljen tako da su se zatvorenici sami međusobno tukli, kažnjavali, bojkotovali i prijavljivali, u nadi da će time dokazati svoju revidiranost i ubrzati sopstveni izlazak na slobodu. I upravo ta činjenica,
Taj sistem u kojem žrtve postaju dželati i deo mehanizma za slamanje drugih žrtava predstavlja najmračniji aspekt Golog otoka. Država nije morala da prlja ruke direktnim batinanjem. Ona je kreirala ambijent u kojem se čovek okreće protiv čoveka, gde se uništava svaka solidarnost, prijateljstvo i ljudsko dostojanstvo. To je bio monstruozan psihološki inženjering, a Kapičić je, bez obzira na stepen svog neposrednog prisustva na ostrvu, bio jedan od upravljača tim sistemom. Odnos između Aleksandra Rankovića i Jova Kapičića bio je ključan za operativno sprovođenje ove politike. Ranković je bio simbol službe, čovek koji je sedeo u kancelariji i vukao konce unutrašnje bezbednosti cele federacije, dok je Kapičić bio čovek na terenu, operativni izvršitelj koji je rešavao probleme tamo gde su nastajali. Između njih je postojalo duboko poverenje, ali i zajednička ideološka matrica. Za obojicu, kao i za čitav vrh države, Goli otok nije posmatran kroz prizmu ljudskih prava ili moralnih normi, jer te kategorije u trenucima revolucionarne krize za njih nisu postojale. Oni su taj logor videli isključivo kao odbrambeni mehanizam, kao neophodan karantin za zaražene staljinizmom, kako se zaraza ne bi proširila i uništila čitavu zemlju. Ta svest o višim državnim razlozima služila je kao savršeno opravdanje za svaku surovost, za svaki uništen život i svaku porodicu koja je zavijena u crno. Kapičić je do kraja ostao veran toj logici, verujući da istorija sudi prema rezultatima, a rezultat je bio da je Jugoslavija preživela 1948. godinu i ostala nezavisna. Ali cena tog opstanka bila je ugrađena u kosti i slomljene sudbine ljudi na Golom otoku. To nas dovodi do duboke psihološke kontradikcije i moralnih dilema koje prate lik Jova Kapičića kroz čitavu istoriju. Kako je moguće da isti čovek u sebi nosi toliko različitih, na izgled nespojivih uloga? On je bio narodni heroj, čovek koji je mladost proveo u blatu, snegu i pod mecima, rizikujući život za ideju slobode i boljeg sutra. Bio je partizan koji je prošao najstrašnije bitke i gledao kako mu drugovi ginu pred očima. Zatim, taj isti čovek postaje visoki funkcioner UDBE, čovek koji upravlja tajnim operacijama, učestvuje u hvatanju političkih neprijatelja i čije se ime zauvek vezuje za strahote Golog otoka. Nakon bezbednosne karijere, on se transformiše u elegantnog diplomatu, ambasadora Jugoslavije u Mađarskoj u vreme dramatičnih događaja 1956. godine, a potom i u Švedskoj, gde predstavlja zemlju u potpuno drugačijem svetlu. Decenijama kasnije, u poznoj starosti, on ponovo menja svoju ulogu i postaje oštar kritičar politike Slobodana Miloševića, glasni zagovornik crnogorske nezavisnosti i čovek koji podržava moderne, građanske i evropske vrednosti. Kako pomiriti sve ove delove jedne biografije? Da li se jedan čovek može razumeti i opravdati kroz vreme i okolnosti u kojima je živeo, kroz epohe koje su zahtevale surovost, ili ga njegove najteže, najmračnije odluke i uloga u represivnom aparatu zauvek definišu, bez obzira na sve ostalo što je u životu uradio? Istorijska nauka i javno mnenje nemaju jedinstven odgovor na ovo pitanje i upravo u tome leži težina njegove biografije. Nakon što se povukao iz bezbednosnih struktura i diplomatije, Kapičić je živeo mirnim penzionerskim životom, ali njegova prošlost ga nikada nije napustila. 90. godina, kada se Jugoslavija raspadala u krvi i ratu, on je ponovo izašao u javnost. Njegovi stavovi su izazivali burne reakcije širom bivše domovine. U Srbiji, gde je proveo veći deo svog života i gde je na kraju i umro, mnogi su ga pamtili isključivo po njegovoj ulozi u hvatanju Draže Mihajlovića i po Golom otoku. Za njih je on bio simbol komunističkog terora, čovek bez sumnje i kajanja koji je nanosio zlo sopstvenom narodu. Sa druge strane, u Crnoj Gori, deo javnosti ga je posmatrao kroz potpuno drugačiju političku prizmu, kao istorijsku ličnost koja svedoči o crnogorskoj državnosti, antifašizmu i otporu hegemoniji. Kapičić je do posljednjeg dana života, koji se ugasio 2013. godine u Beogradu, ostao čovek čvrstog stava, prodornog pogleda
i bez trunke spoljašnje slabosti. Govorio je otvoreno, često provokativno, svestan da njegove reči izazivaju bes kod jednih i divljenje kod drugih, ali nikada nije dozvolio da ga slome kritike ili optužbe koje su stizale sa svih strana. Priča o Jovu Kapičiću nije samo priča o jednom čoveku i njegovoj karijeri. To je priča o čitavoj jednoj epohi, o sistemu koji je stvoren u krvi revolucije, branjen po svaku cenu i koji je na kraju nestao u pepelu sopstvenih kontradikcija. To je svedočanstvo o tome kako tanka linija deli heroizam od tiranije i kako ideali, kada se spoje sa apsolutnom moći državnog aparata, mogu postati opravdanje za najstrašnije zločine. Jovo Kapičić je otišao u istoriju, ali pitanja koje njegova biografija otvara ostaju živa i danas, opominjući nas na to šta se dešava kada pojedinac postane slepi izvršilac volje sistema. Na kraju, kada se sklone svi politički govori, memoari i naknadna pamet, ponovo se vraćamo tamo gde je sve počelo, na Goli otok. Danas je to napušteno mesto, zaboravljeno od države koja ga je stvorila, prepušteno zubu vremena i slanim vetrovima. More oko njega je mirno, plavo i tiho. Kamen je ostao isti, onakav kakav je bio pre više od 70 godina, a ruinirane zgrade logora polako propadaju, pretvarajući se u prah. Turisti danas šetaju stazama kojima su nekada hodali ljudi slomljenog duha i tela, nesvesni težine svakog koraka koji prave. Ali i u toj tišini jedno ključno pitanje i dalje lebdi nad ovim ostrvom. Pitanje koje ne može da sakrije ni vreme, ni zaborav. Ko je zaista odgovarao za sve te ljude koji su tamo poniženi, prebijeni i uništeni? Ko nosi moralni i istorijski teret tog mesta? Jovo Kapičić je do kraja šortidže tvrdio da je služio državi. Ali za mnoge koji su prošli kroz Goli otok, ta država je imala njegovo lice.